الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، نصائح إلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل من يريد خيري الدنيا والآخرة، فعليك أن تأخذ بأسبابه. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina, ɓawen yettude Allah e dow ɗi nemaji ko nemini en, tawata ɗi wawata limade. Ko joni seeduɗen ɗo e nema goo ko nema iidi donkin. Allah moɓidirani en hande e nde nyalande ɗo iidije ɗiɗi ɓurɗe mawnude e nder gurdan julɗo: iidi donkin e iidi juma. Julɗo ko mari ko iidi donkin e iidi sumaye, sino watti ɗon haray ko nyalande juma. Hanki ni har hiɗen e moƴƴere goo ko wiyete nyalande arafa, nyalande ɓurde mawnude teddude e yiɗede ka Allah nden fof e nder hitan nden ko nde feƴƴude hanki nyalande arafa. Yo Allah taw hara en heɓi moƴƴere ko ɗaɓɓa kon e arafa. Ala hay e nyalande nde goɗɗo horata nyallal gotal Allah rinɗinama o yaafoma bakkatuji ma ko waɗɗa e nder duuɓi ɗiɗi sina nyalande arafa. Ala nyalorma kadi ɓurɗo moƴƴude ka Allah rinɗinta jiyaɓe makko ɓen e natugol yiite ɓuri nyalande arafa. Yo Allah taw hara en fof en rinɗinama. Haray hutuba an on ɗo juma on ɗo himo yiilo wo laaɓar reedu, yen laaɓidira reedu faade e kala julɗo suddiɗo e julɗo dohiɗo. Kala faalaɗo moƴƴere aduna e laakara e hille en fof hiɗen faala, yo Allah okku en. Wo haray yo ƴettu ɗi piiji ɗo o gollitira. Kala kun tawɗa hiɗa haton jini e muɗum, ƴettu kun gollitira. A heɓay kadi ko wowla yeeso ɗon kon. Si tawi hiɗa haton jini ɗi fof majji, waɗu ɗi fappo kadi. Mi toriki Allah, yo Allah okka en fof meɗen. Ɓeyni wo goo wo tatlubu siha, ene hiɗa faala cellal ka ɓanduma, harana dafal garre ma parastamol ma pikirwal. Wo sum yawmal khamis wal isnain fa fihima barakatun wa naf'un lil jasad. Horu da faala cellal ka ɓandu wo horu kala tenen e alkamisa. Wo hino e horugol tenen e alkamisa barki ko Allah waɗa e barki waɗa kadi cellal ka ɓanduma. Kala faalaɗo cellal yo duumo e tenen e alkamisa. No woodi yewtere ka ari, karamo koɓe go sellini hadis on, woɓɓe go lo'inimo kaɓe maaki wo suumu tasihu. Wo hoore si on hoori tun kadi wo on sellay on dikkay. Haray ko moƴƴere ara nder nden, mi sikkilen fof meɗen hinen faala ka cellal ka ɓalli. Yo Allah okku en. Neɗɗo yo duumo e horugol e alkamisa, o duumo e horugol e tenen. Wo ɗiɗi, wo tabu haso anil afiya, wo hiɗa faala ko wiyete kon afiya ɓuttu ka ɓandu kadi. Wo hafiz ala siyami ayyamil bid min kulli shahar. Si a faala heɓugol afiya, ɓe inna afiya no heɓi, e alhamdulillah yedde Allah fewndo afiya no heɓi. Afiya on e cellal ngal hino serti. Joni noon siko cellal ngal wo ko ya duumo e horugol tenen e alkamisa. Si tawi ko afiya faalaɗa heɓude ka ɓanduma, woɓe torike ma ɓe jeejima ya horu lewru be lewru balɗe tati, wi'eteɗen ayyamul bid, nyalaɗe daneje ɗen. 13 lewru ndun, 14 mayru, 15 mayru. Wo kala duumiɗo e ɗiɗo wo o heɓay ko wiyete kon afiya. En jonda e mise sifa musidɓe meɗen goo. Ɓe woni wowlirde ko fiya ƴettu misal. Allah tigi no inni tilkal amsalu, ɗe mise ɗo nadribu ha linnas, meɗen waɗana ɗiɗo yimɓe ɓen la'allahum yatafakkarun, fiyo ɓe miijito. Alaji Sulaiman lato ɗo ko andiraɗo tenen e alkamisa.
13 14 15 lewru ɗum na ko wopata ɗum woni no joni wastay hara ko farilla e hoore makko Allah jonna e mo cellal jonnama ko wiyete kon afiya enen kadi yo Allah arsi koye wo tati on wo tashtaqu lissaada wo ene hiɗa faala ko wiyete ko malede maleɗa aduna maleɗa lakara ɗon kadi ko honɗum waɗata wo iji allaka wirdan yawmiyan min alquran fa huwa shifa'un lil qulub wo waɗan hoore ma wirdu ka qur'an ko fanɗi wo ko fanɗi ko ɓitti wo ko ɓitti ko maapiɗa wo ko maapiɗa hay siɗa e seteyagal haraɗa waɗani hoore ma ñallal feƴƴatami jangari sengo qur'an hay so tawi ko ɗum non wata manko tun wo fi hon ɗum wo hino e duumagol jangugol qur'an wo shifa'un lil qulubi wo cellal wonande ɓandu ndun wonande ɓerɗe ɗen huyre wotere no e ɓandu bani adam sinde nawni o maayi sinde selli o hisi o daɗi adna e lakara ala wa huwa alqalb koko wiyete nde ɓernde jonno siɗa faala ko wiyete ko malede adna male lakara wo ñande be ñande e to janga alquran na non heɓugol hande juzu aji 10 wona duuɓi 10 hara memari la inno Allah mi ƴettanima ahadi ñande be ñande mi heɓay ayeje 5 ko ɗum ɗo woni ko landaɗo ñande be mi heɓay suratuwol gotol ñande be ñande mi heɓay page goto sengo woto jangago e qur'an kono ɗum ɗon wata manko khairul a'mali wa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla ko ɓura yiɗede ko ɓuri moƴƴude golleji ɗin fof ko Allah ko gollal duumi ngal hay si tawi ngal ɗuuɗa ɗo si tawi ɗa faala malede waɗu ɗum ɗo kala wonɗo e jangude qur'an kanko e hombone yewdude kanko e Allah no wonimo goɗɗo yewtidata hara yewtere nden hinde foti hinde laba hinde wondi moƴƴere e adna e laakal ɓuri janngol deftere Allah ko qur'an nde wiyete inna anzalnahu qur'anan ko jangetende wona maretende wona parirtende otoje si ɗum ɗon feƴƴi nayi on wo tarju nural wajhi ene hiɗa faala annora ka yeeso ma hara nane ba wujiɗa honɗum waɗata hara yeeso ma ngon hingo jalbi yiwɗo yeyi annora on ka yeeso ma honɗum watta wo umil layli walaw bi raka'ataini fa innaha tudi'u alqalbu wal wajh wo immo jemma nafa hay sa wujaki nebba a fungitotako wo hay si tawi ko darɗe ɗiɗi heɓu tumbere jemma Allah waɗay annora ka ɓernde ma o waɗa kadi annora kadi ka yeeso ma ko secret on ni Allah nini ka Qur'an ala inna awliya Allah wo waliyaɓe Allah ɓen ɗum na secret non waliyankaku na ko ronede koko ɗaɓɓete ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wo kulol fawaki ɓe ndehiɓe maya wala hum yahzanun wona ɓen kadi ko sunoto ko acci ɓawo e ɓiɓɓe probléme ɓe sunotako wo allazina amanu ko ɓen gomɗinɓe Allah ɗiɗi on wa kanu yattaqun haray ɓe hula Allah kadi kene e gundo haray a woni waliyo sa woni julɗo a huli Allah kele e gundo a rentike haqqeji jiyaɓe Allah ɓen a woni waliyo Allah a landotomo tun o jonnama jonnon wosi tawi hiɗa faala heɓugol annora ka yeeso ma wo umil layl o torikima o jeejima immo jemma nafa walaw bi raka'ataini haysi ko darɗe ɗiɗi heɓuɗa kono sa immiki a wowtay ka waɗɗa ɗiɗi wo a ɓeyday ko non non ha wowirta hara ñande a immaki wo hara ɗum ɗon sattaye ma woɓɓe no ñande immi jemma naafi o foppo anda nde ñande ɓe naafuno wo fa innaha no naafugol ngol jemma to di'ul qalbu wal wajh jalbinay ɓernde ma nden jalbina kadi yeeso ma ngon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki wo sharaful mu'min teddungal julɗo ko qiyamuhu bil layl ko yo immo jemma o juula Allah sappi nelaɗo inni ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila immo jemma juula nokku go ini inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusay layl wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min allazina ma'ak nelaɗo nafuno jemma hanene Aisha tigi ɗum hawni ɓe ɗinni ene Allah yafakima bakkatuji ko waɗɗa kon fof ko fi honno wonɗa soñjirde ni hoorema daroɗa jemma e nafugol kadi ha koyɗe ma ɓuutino nelaɗo maki afala akunu abdan shakura ene Aisha accatami wona jiyangel yettengel Allah e hoore ko neminila an kan no daari oɗo ko nelaɗo khairu khalqillah ɓurɗo moƴƴude tagefo ngon fof o gerdini an kadi landi hoorema ko jeli wonɗa e nafude jemma si ɗum ɗon feƴƴi oyni wo turidu tuma anina hiɗa faala ko wiyete kon deƴere
hara hida deeji kon watta kadi fiya hebu ko yete kon deejere be na kari no deeji kay hida mom wadi doy sida faala hebude dun no hara goddo wata ma jattande wo aksir min zikrillah fa bi zikrihi tatma'innul qulub qala subhanahu wa ta'ala allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub wo duumo e jantagol inde Allah kala duumido e jantagol inde Allah o hebay deejere plaisir ka bernde makko ga o wona neddo deejudo ama potako problème ji ko di ari ko di ari hay hunde sonjatama hato nyinay sigo yawgol ka psychologue hande kadi fi wonu hida wundi Allah subhanahu wa ta'ala Allah dali wa fazkuruni azkurukum wowle fi an min kan wowlay fi modo karamo kojo goto jande go himo janna taliba e makko ben o inni min ndemi faala wo Allah wowlay fi an be fo be ndariniri be amin ngol karamo ko ngon fenay wo ndemi faala wo Allah wowlay fi an be ni men faamari o inni wo Allah inni fazkuruni jantela min Allah kon watedo azkurukum min kan mi wowlay fi modo kala faalaado yo Allah wowlu fi makko hakkunde malaika dowga wowlu fi makko si moko baronki astaghfirullah wa atubu ilayhi nyallal timmungal temedere harayno hulbini si moko baronki subhanallahi wa bihamdi ender nyallal temedere haray dum hino hulbini haray no hida huli nyanne hida huli jinna hila budi bombe ko non woni protection on kala yoddo kala labtane be windani mo lekki ko leer do jettete o ratirta dum hay minute goto daro non o wiyetedo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ko o pet woni du'a o goto tawata annaba be fu be 124000 gole guluuje temedere e noga e nayo ala hay e goto mo wadari o annon a juldo ronka o laabi temedere e nder nyalla ma nder yontere ma nder lewru ma abahara watta few dare ne la sa wo khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna qabli ko buri moƴƴude ko mi wowli ko fi min Muhammad sallallahu alaihi wasallam annababe adilabe fo ko la ilaha illa Allah jono be ni khairu du'a yawm arafa wo ko buri moƴƴude du'a fo ko wada do nyalande arafa kon wowlete nden nyande hankini o du'a do la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sa wadi o don laabi temedere nder nyallal Allah itti malaika ko aynama hay e hunde wawa ma hewtude e bone e nder gal nyallal don hakikide ato nyina yogol karamo ko yo windane lekki protection wala neddo be hulaybe yogol fuuta nyannene ton jinnana ton be lampoto be bindoto ano woniri yettu dum do ko dum ne la sallallahu alaihi wasallam jonnuma ko dum be sottanno ma jogito dum do dumo jantagol inde Allah jonno sida faala ko wete tumanina hon watta ko ya janto inde Allah sidon no feji wo targhabu fil mali wal banin no gasa buye men ko do buri faalede ene hida faala hebude jawdi boy e bibbe worbe rewbe boy o yetike magadi ko honnu wo watta wo alzimil istighfar fa huwa miftahul arzaq dumo e wiugol astaghfirullah wo astaghfirullah ko dum woni sabiwal kala ko wiete ngaluji din ko dare dalil on ka Qur'an e suratu nuh joma dali fa qultu astaghfiru rabbakum insine tubo rutton ka jomi mon innahu kana ghafara bakatu jini fo o yafoto yursili sama alaykum midrara wadana on kadi nyamete e ndiyan e togo foppo wayum didukum o beydana o biam wali jawdi boy wa banina bibbe worbe rewbe astaghfirullah wa man lazima al istighfar ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in afiya wa razaqahu min haythu la yahtasib sa dumi gedum Allah ittante bettende kala ka koyensida o yaltana ma don o arsika ma kadi nokku ka asirkano ka sikkano kadi kala faalaado bibbe boy yo duma yastaghfirullah kala faalaado jawdi boy hara ko laabundi duududi dagindi yo dumo kadi astaghfirullah ko joma subhanahu wa ta'ala woni ko dali dum wonami si don no feji wotu ani min alham ene hida jogi susi da jogi bitene da jogi sohla ka wonkima hon watta wo ilja ila du'a fa huwa rahatul qalbi wa dawa'ul qurbi subhanallah hida jogi hida bitti hida huli hida mapi wo dumo e toragol Allah wala yaruddu alqada illa du'a hay hunde wawa ruttude ko Allah winduno ko nyande hebuda balde temdere nogay ka der renga yummama ala wawdo ruttude dun no sina ko inta Allah accanan Allah mi do faala dun do dandam fewtamo wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum torelan Allah mo mari ko lannata himo faala tumbe o jonna wo lando mo yetta o jonna ma so jetti o jonni en fop meden duitata mo sina yeri ko melela mesela litata e mayo
so salaniki en kadi hay en fop meɗen hay hunde ɓeydatamo sina yelu ko mesalal ittata e maga toro Allah hiɗa faala heɓude plaisir ka ga itta o probléme ko joguiɗa fo wo duuma e toragol Allah. Annabi Musa alayhi salam o torino Allah woni duuɓi 40 si Allah jaabimo. Annabi Yaqubu alayhi salam o torino Allah waɗi duuɓi 13 si Allah yilditi e makko. Annabi Yusuf alayhi salam o torino Allah woni duuɓi 13 si Allah yilditi e makko. Wona ya hawju du'o toro Allah sa torige tun o jaabiɗay. Si ɗum ɗon feƴƴi wo tashtaqu min ashidda tashku min ashidda hiɗa wullitade nde sattende ko jogiɗen kon fewon ɗo o yiɗa wadna on satti wallahi adna on sattari o wodno fewon ɗo ko wodno fewndo nelaɗo o woɗɗo fewndo ko wodno fewndo baba men Adama e nene meɗen Hawwa goto onni hiya duniyaku hay hunde jonno wo tashku min ashidda hiɗa wullito hino satti wo ko onnu watta wo onno wo raddid wo ko ya fillin honɗum la hawla wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna. Kala ka yawɗa ha koyen siɗa tawi alaga feƴƴire yeeso ton yilto e on Allahjo tawata kanko sokata dambuɗe makko ɗen. Si Allah salanike ma hunde wotere o uditante dambuɗe 10 jon noon duuma e ngol konngol ɗo la hawla feere ala min mi lanniri mi ala kadi wawɗo lam wallude wala quwwata mi jogaki doole ala kadi hayye goto illa billah sina an o wiyeteɗo Allah non kanko ko ɗon o intervenata ko ɗo welatamo. Annabi Musa alayhi salam nde ɓe arno ka maayo ɓe darini yimɓe makko ɓen tawi hande kadi fo taƴike inna la mudrakun. Musa hiɗo naadu ko dargo no ukkuɗa men kon e muɗum hino probléme ji maɗi addi men ha men hewdi jonno ko honno men gerdata sifa ko fewndi fewndo kon politique on ka meɗen few si men andirno ko ni men jokkatano ko ni e ni huli reedu jonno ko ɗum woni wala wolede. Annan Musa kay ko ɗo arno yimɓe makko ɓen daari ko waɗɗa men jonno si men anduno men feññinantano Fir'auna wondema men yiɗamo jonno o andi men yiɗamo men jokkima an kadi fursa wata men gayrande ɗo hande o inni kalla inna ma'iya rabbi sayahdini ko wollon ko wona gonga min miɗo wondi e joomi am par ce que o yi joni iman maɓɓe on fof loyi ɓe taƴike ko andata neɗɗo giɗo tigi ko tuma satte nden hewti ko andata jogiiɓe iman ɓen fof ko tuma yehi ha bloque yi yeeso tawi ala ɓe heɓay sans solution ɓe felata hay goto ɓe ina way algaddara llahu wa ma sha'a fala Allah hoddiri ko ɗum ɗo kadi wala yafalu ljalil illa aljamil. Wallahi Allah waɗata ko hana kala ko Allah waɗi ko ɗum woni ko moƴƴani jeyangel ngel ko ɗum ɗon kadi woni ko moƴƴi kadi ma yafalu llahu bi azabikum haaju Allah e lettugol en kon mo watta ɗum ko kanko tagi en kanko okki en alji okkata en aljanna danda e yiide ko honno haaju makko e lettugol en hunde pussoɓe so naaki so letti en nafatamo hay e hunde so okki en aljanna ga ɗuytatamo hay e hunde ko ɗum o wiyete Allah subhanahu wa ta'ala ko natirte en aljanna ko sabu yurmede makko so nadoyi goɗɗo yiite jahannama ko sabu nunɗal makko wona sabu bakkatuji maɗi ko ɗi ɗuuɗi o koye ɗuuɗi si jahannama wifima nde wotere haray ɓurti nemaji aljanna ɗi si wifima nde wotere haray ɗon kadi ɓurti goɗɗo ko natirta aljanna ko sabu yurmede Allah subhanahu wa ta'ala. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ala hay e goto e moɗon mo golle muɗum moƴƴe wa naɓata ɗum aljanna ɓeyni wala anta ya rasulallah hay an nelaɗo Allah ɓeyni wala ana illa an yatahammadani llahu fi rahmati sina hara Allah mutinan tungo yurmena. Si tawi ɗo joni dare enen wuurɓe leyɗe porto ɗo joni ko golluɗa wo ɓe calcula hitande fof ɓurtima mankiɓe jonitama ma jonitaɓe ñande Allah ini ya yoɓu coggu ko nanuɗa ila arɗa yadna joddi ko daruɗa ila arɗa yadna joddi ko wowluɗa ila arɗa yadna ko hommo men wawi yoɓugol ɗum mo ɓe men no andi ko fofangoji jeelu ɗin facture ji ɗon fof Allah no hokkuma darɗa kadi yeddama ina me canima joni noon sa heeɓi sattede wo duumo e wiugol la hawla wala quwwata illa billah wo ngol konngol ɗo wo kanzun ko ngalu min kunusil janna jeeya ɗum e ngaluji aljanna. Si ɗon feƴƴi wo tabu hasanil baraka ene ko hato ñiɗa ko wiyete hunde waɗande barki hara kala ko memuɗa Allah waɗa barki e muɗum wo ko honɗum kadi watta wo aksir min assalati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fa fiha alkhayru alkasir. Kala faalaɗo kala ko ƴettuɗa ka sonnajo ka ɓiɓɓe ka gandal ka jawdi ka golle ka galle kala hara ko memuɗa Allah waɗay barki e muɗum aksir min assalati ala khayri albariya hebbinge juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah ko ɗum ɗo waɗanayma sa duumike ɗum ɗo tum Allah waɗay barki e muɗum kadi ko ɗum siyata ina kaari en fuɗɗane en ɗum ɗo kasabuna kala ko memuɗon Allah waɗay barki e muɗum hebbe juulugol e ɓurnaɗo ngon
sallallahu alaihi wasallam ko ngal gollal ɗon pet Allah ini min miɗo wadde wallelan en fof meɗen waɗen inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ɓe wo ɓe julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhallazina amanu kono yo gomni ɓe sallu alayhi onon kadi juule e makko sa juuli e makko a duumike e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala waɗa e barki e kala gollal ngal nanguɗa yo Allah waɗu barki e golleji meɗen ɗin si ɗum ɗon feƴƴi wo turidu daf al bala hiɗa faala ko wiyete kon hijabu fino famora e winda nelan ɗo lekki hijabu hara hay hunde hewtatala nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni nanino e ɗum ɓeyni wota saddaq walau bil qalil fa inna sadaqa taqi masari as-su subhanallah wo hiɗa faala lekki hijabu wo ittu sadaka ene ɗe hiɗen andidiri ene wonɓe Belgique ɗo goto e meɗen fayaka ko hombo wiyete Alaji Boubacar Molenbeek on fotte hara ɓe jogi pettu ni woni ko ɓe jogi ɓe ƴetta ɓe naɓe hokkima few nde fof no moɓoni nderga hara ɓe ɗaɓɓoyde to ko jiyamma on ñaama sadaka yehi ha ɓe andirama ɗum ɗo wo joni noon ittugol sadaka wo taqi hino danda masari e so ko ɗum woni battane bonde neɗɗo itumotoɗo e ittugol sadaka keni e gundo Allah danda mo kala probléme ji so ndaari yimɓe jeeɗɗoɓe ɓe Allah suutoyta ɓe yawmal qiyama tuma fof dari ka dargal hara nangue no adda ha fewndo koye meɗen ɗo tawa e ɓen jeeɗɗoɓe neɗɗo itta ɗo sadaka hara nano andari ko ñaamo okkitiri e laaɗo sallam e maaki hadis wo kullu mri'in kala neɗɗo tahta zilli sadaka o wonoya e ley ɗowdi sadaka makko yawmal qiyama hatta yuɓda baynal ibad hatuma gayna ñaawede hakkude tagefo ngo darti hoore ma ni hande ko julde darti musidal mangal kawtal mangal bolonda ma o siɗi heeɓi kilo tew ka a soduno tun naɓanɗa ɓe ngure mande watan okkor goto ha ɓe ñama ma fi on si ñande ñamima a mayey si ñande ñamarima a mayey ay pellet ko be maya ko taganaɗa ko fi mbayde a mayey laabi ɗiɗi kadi mo ɓe min mayino nde wotere ko nde wotere kay luttanma landiɗon hoorema kala faalaɗo yo heɓu battane moƴƴo yo duumo e ittugol sadaka ɗum ɗon wawa wonde sabu ko dandimo probléme ji yo Allah dande sattedeji adna e lakara si ɗum ɗon feƴƴi wo tarhabu fi hubbillah ene hiɗa faala yo Allah yiɗe harana ɗaɓɓugol giggol yimɓe ta ɗaɓɓu giggol yimɓe ɗaɓɓu giggol Allah sa yiɗi Allah yiɗima ko kanko ƴettata giggol magol waɗa ka ɓerɗe yimɓe ɓen ɓe wawatama añude joni noon tarhabu fi hubbillah ko honɗum watta ɗum hiɗa faala yo Allah yiɗe wo birra walidayk fa huwa min a'zami alqurbat ala ko goɗɗo ɓattorta Allah ɓuri ɗiggangol nene e baba kala faalaɗo yo Allah yiɗu ɗum yo ɗigga nene makko e babe makko waɗu mi waɗi accumi acci hara landaki ko fi honno ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wo rida rabbi fi ridal walidayn yarluye Allah on ko weltinta Allah kon hino weltingol nene e baba wa sakhatu rabbi tikkere Allah nden fi sakhatil walidayn o tikkingol ɓe mawɓe ɗiɗo ɓe yiwɗa hande yeeso ma ɓe finaɓe labaka ɓe wawata ɓornade ɓe wawata hay e hunde ko ɓe woni sabu ha wodaɗa e hoore o adna hay sa yehi a laamoyke maison blanche wallahi summa wallahi a wawa wadde hay e hunde ha wawa yoɓitude o yummirawo ɗo ma o kikalajo ɗo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yafano e fati ɓen luttuɓe yo Allah ɓoydu en e maɓɓe ɓe sonjike ɓe tampi fi meɗen ko résultat on ni ndaare hande koye leyɗe porto wonɗen ndaare no juulirde heewiri mo ɓe meɗen goto pooɗo yaka fiyo aruɗo kono ko ɓe awuno e meɗen kon ko ɗum woni e layude ɗo yo Allah yoɓirɓe natal aljanna joni noon kala faalaɗo yo Allah yiɗu ɗum ko honɗum o watta yo ɗiggannene makko e baben makko lanni yo Allah dandu goɗɗo yo Allah dandu goɗɗo yo Allah dandu goɗɗo wonugol leere goto baben ma no seytinanma ma leere goto yumma ma no seytinanma amma ɓe taƴodira ɓe mawɓe muɗum miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah artirɓe ka hoore dina kala etiɗo ha maayi no haɓidi e mawɓe muɗum yo andu pelleto cikkoyto ka nder yiite jahannam fi honɗum marɗo yiite on mari aljanna on ko Allah hara hiɗon haɓi taw ayeɗo goɗɗo tinniɗo e dewal no janga no juula nene makko inna accumi sali baɓen inna accumi sali hara noon si tawi noon ko ustajo timmitis ɓayɓe ko sirkoɓe hay so tawi mawɓe maɓe woni hara ko sirkoɓe ɗoftoɓe wona noon fere mawɓe ɓen ko julɓe haqqan yo Allah yaafoɓe koɓe woni faljude ko mako ɓe faljuno kon goɗɗo arno hine laaɗo sallallahu alayhi wa sallam yumma an ko sirkowo ene yomi moƴƴo e makko ne laaɗo make suliha moƴƴoɗa non e makko ene ko ammari aljanna ko annaɗo tamo ɓenni moƴƴo e makko kadi ɓe insiste ɓe ñaaɗi e hoore muɗum kadi hina ammari aljanna na min mari aljanna na ammari yite na min mari yite ko yummama ko Allah kadi ko inni wa sahibuhuma wondiri yumma e baba ihsana no ɓuri e moƴƴirde no labira noon kadi
ɓe ñaama ɓe holta ɓe yara ɓe ñawdo ɓe ƴewa ɓe bako ɓe ɓuttina ɓe inna ya accu hara feƴƴaari ɗon ɓe inna ya waɗu hara kadi a feƴƴaari ɗon kadi ɗo hara e ɗigganiɓe si ɗum no feƴƴi ayyuhal muslimun wo tarhabu afwallah ene hiɗa faala yo allah yaafoma wo gonno wo faafu amman zalamak li anna allaha yuhibbu l afina anin nas hiɗa faala yo allah yaafoma na ko satti ko waɗaɗa kon ko jiyaɓe allah ɓe waɗuma kon sa yaafike ɓe allah yaafotan man la yarham la yurham kala neɗɗo mo yurmatake allah yurmatake mo kala neɗɗo mo yaafotako ko waɗa allah yaafotako mo allah yaafotako mo si a waɗama a yaafike allah yaafotomo ko waɗɗamo kon si goɗɗo waɗima o torikema yaafuye a salike yaafade sa landike allah kanko kadi o yaafotako joni noon kala faalaɗo heɓude yaafuye allah haray hande kay ko honɗum watta yo yaafo on toñuɗomo kala faalaɗo heɓude yurmede allah yo yurmin julɓe ɓen kadi kankadi allah subahana taala yurminam o ini wo tas'a ila ridallahi wal janna ene ko faalla ko yo allah weltanoma ko fi yo okki aljanna wo ko honɗum watta hande kadi ɓeyni wo badir ila tawba wo tinno e tubugo rutto ko allah wa hafiz ala salawati fi waqtiha wakkiloɗa kadi juula e leere kadi si tawi hiɗa faala pellet yarluye allah ɗa faala aljanna ko watta ko piiji ɗi tuubu ruttoɗa ka allah sa tuubi a rutti ka allah subahana taala a juuli waktuji maɗin kadi e leer allah subhanahu wa ta'ala on pellet kanko kadi o jaɓante kadi o yaafoma kadi heɓa yarluye makko o okkama aljanna yo allah hokku en aljanna yo allah taw hara ko aljanna woni ko tagana ɗen wata allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen wa akhiran kami darnita yewtere nden ɗo wo tatma'u fi husnil khatima ene hiɗa faala ko wiyete kon battane moƴƴo par ce que fof ko ɗo ko ko wolaga fof ko fen on woni ko landoyte hanki ni Espagne e France hino zuwa wordo warda ɓe waɗi 5 en yehi yaala dernière minute ɓe itti ha lutti gotum pet kono ko landete ko hombo gañi na ko hombo suyi ɓeɗo domini peu importe fus nafata ene ko hombo gañi ko ɗum woni ko landete joni noon ɓeyni wo tatma'u fi husnil khatima hiɗa faala heɓde ko wiyate battane moƴƴo koye honɗum dumatoɗa e meɗum wo akthir min qawli la ilaha illa allah la'allaha takunu akhiru kalamika min ad-dunya wo duumo e wiwgol sono ɓe la ilaha illa allah ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewari si wona o allahjo goto bajjo duumo e ɗum ɗo hara sono ɓe naño'ugol yimɓe nawra ɗo artira ɗo kaari waɗi ɗum ɗo kaari waɗi tono ɓeynu la ilaha illa allah la ilaha illa allah kala neɗɗo man kana akhiru kalamihi fi hadhihi dunya la ilaha illa allah dakhala aljanna kala neɗɗo tawayɗo konngol makko sakkitingol ngol e hoore wadda ɗo ko la ilaha illa allah ɓurna ɗo ɓe maaki o naata e aljanna ɓe maaki hadisu o man qala la ilaha illa allah mukhlisan fi qalbi hara ɗo laaɓi pos ka ɓernde makko himo siidi ɗum wondema pellet ala wo reweteɗo e gonga o nafa rewɗo lorra mo reware si wona allah o maayi e hoore muɗum haysi o waɗi bakkatuji o naato e yiide kono o luttoyta toon mi toriki allah subahana taala yo allah arsike wawgol waɗugol ɗiɗo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma as'alullah subhanahu wa ta'ala أن لا يفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور بتركي الله سبحانه وتعالى من تروري ما إن ما كنا ندي نلا نجوم نلا نيد نلا نجوم هورو نريدو turki Allah wata goto e meɗe yaltude bakkato turki Allah wata goto e meɗe yaltude bakkato Allah wata goto e meɗe yaltude ga juulirɗo do harmo wonde ande kala nawndo ma nawniraɗo ko Allah mari cellal yo Allah o sellimo yo Allah okkumo cellal yawgal newingal woni ngal okuno annabi ayyuba alayhi salam kala jogiiɗo ɓitte ene sattede yo Allah on ittanamo ande wano ittiranno annabi Musa ka maayo mi turki Allah subhanahu wa ta'ala kala jogiiɗo sonja e sohla yo Allah ittamo yaltinamo e muɗum wano yaltinirno annabi Ibrahima non ka nder yiite mi turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurno en koyen julɓe yo Allah ƴettutu en koyen gomnimɓe yo Allah yafano e mawɓe meɗe men fof kala ko ɓe faljuno yo Allah yafoɓe sabu yurmede kala ko ɓe hawronirno e sawaba yo Allah yoɓirɓe natal aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ila salati